dumela ke a amohela ho leihlo la setjhaba phirimaneng enang. Tlhekefetso ya bana e nkwe e le ketso e mpe ka ho fetisisa setjhabeng. Afrika Borwa e aparetswe ke diketsahalo tsa tlhekefetso mmoho le ho bolawa ha bana ka sehloho. Sehloho sena sa rona phirimaneng ena se tla bekeng ena ya tshireletso ya bana e ketekwang ka hara naha selemo le selemo ho hlokomedisa batho ka ditokelo tsa bana. Mothating ona ke amohela baeti ba ka e leng Refilwe Mokoena ho tswa Nelson Mandela Children's Fund mmoho le letona la ntshetsopele ya setjhaba profenseng ya Free State e leng Mathabo Leeto. Ba hlomphehi ha ke le amohele ho leihlo la setjhaba. Ke a leboga. Letona le wena ha ke o amohele. Re leboha Mahlwane. Ha re qala ka Refilwe hantle ditokelo tsa bana di bohlokwa ho le ho kae? Ditokelo tsa bana di ka constitution ya Afrika Borwa akere, and bana ba na le tokelo ya tshireletso ya thuto. Children have rights to be protected. Mara bothata ke hore ga se setjhaba so sotle se itseng hore bana ba na le ditokelo. Not everybody knows that children have rights, and that's where the problem of child protection comes in. Jwale hobaneng e se batho kaofela ba tsebang ka ditokelo tsa bana? Mohlomongwe maybe ga ba rutega gore bana ba na le ditokelo gore di ngwadile ko constitution. It might be that most of our communities are not exposed to that information. Letona ha ke o kenye le wena mona ha ke re shebe hore na ka mora dilemo tse ngata ha kana tsa puso ya setjhaba ka setjhaba tsa democracy ana ka re ho ntsona le batho ba reng bona ha ba tsebe letho jwalo ka ha Refilwe a hlalosa ka ditokelo tsa bana. Ntate Mahlwane re ke lebohe monyetla o mfang ona ke dumedise ba mamedi hae. Ke nahana gore dilemong tsena tse 30 le motso o le mong mmuso wa democracy o le teng ka hara Afrika Borwa, batho ba rona ba se ba tseba ka ditokelo tsa bana hobane ditokelo tsa bana ha re bua ka tokomane yane e re reng ke Human Rights Act, re bua ka Constitution, re bua ka Children's Act, ho fihlela hona jwale ba tseba. Empa lebaka ke hore fela hona le batho ba iphapanyang ditokelo tsena tsa bana ka lebaka la hore ba nahana hore bane bana ba le banyane ha bana ditokelo. Empa e bohloko haholoholo ke ya hore bana ho bonahala hona jwale ba hlekefetswa ke bona bomme le bontate, hobane o tla hopola hore hona le batswadi be leng hore ba rekisa bana ba bona hore ba fumane tjhelete, hona le batswadi be leng hore bona ka bo bona ba tlohella bana ba le bang jwalo ka taba ena e etsahala hona jwale mane Thabo Mofusanyana mo bana ba tshileng ba tshella ka tlung. Jwale ke re a se taba ya hore ha ke nahane a se taba ya hore batho ba tsebe, hobane hantle ngwana wa hao le haebe ha re nke hore ho no sena mangolo a mmuso kapa melao e buang ka ditokelo tsa bana, ngwana jwalo ka ile ngwana wa hao o tlameha ho morate o mo tshireletse. A se taba ya molao fela, empa ke taba ya botswadi le taba ya baahisane le setjhaba kaofela, hobane setjhaba se sa hlokomeleng bana ba teng se ba sireletse ke setjhaba se senang bokamoso. Empa letona ana re ka re le ngongoreile ke diketsahalo tsa tlhekefetso ya bana. Ntate Mahlwane re ngongoreile haholo re le province ya Freistata, naha ya Afrika Borwa mmoho le lefapha la social development, haholoholo ha ho bonahala hore le ha re ntse re etsa matsholo a hore bana ba sireletswe, bana ba ye dikolong, bana ba na le tokelo ya ho phela, bana ba na le tokelo ya ho hlokomela, ho bonahala ho etsahala diketso tsena. Ka Sontaha se fetileng sena sa 11 tsa May, Minister wa Social Development Honorable Sisisi Tolashe o ne a le mane Thaba Nchu moo teng a na hlomamisa kapa a launcha kgwedi ena ya ditokelo tsa bana tsa ho sireletsa bana, hobane kgwedi e re leng ho yona e ya May ke kgwedi eo e leng hore re tlameha hore re dule re bua ka ditokelo tsa bana, tshireletso ya bana, re hopotsa setjhaba hore bana ke bokamoso ba hosane. Ka hona re tlameha ho ba hlokomela, re tlameha hore le bona re ba etse hore ba be tshireletsong ka hara setjhaba. Ke ka hona re leng Department ya Social Development re na le dibaka mo e leng hore batho ha ba utlwa hore ha ba batle bana ba bona ba batlise. Ho na le batswadi ba bangata be leng hore ba ka adopta bana. Ke ka hona re leng province
re tlo bea ka sehlohlolong kgweding ena ya tshireletso ya bana taba ena ya ho adopta bana hore ha batho ba sa batle bana ha ba se ke ba hlekefetsa bana ha ba se ke ba bolaya bana ha ba tlise bana hobane bana ngwana ke mpho eo e fuwang ke Modimo. Ho na le batho ba bangata ba sa kang ba ba le lehloonolo la hore ba be le bana ba ka lakatsang hore ba adopte bana bana. Jwale re batla ho ipiletsa re le setjhaba hore batho ha batle ho rona re le social development ha ba na le mathata hobane a ko shebe ketsahalo ena e sehloha kana e leng hore bana ba siuwa ka tlung ba banyane ngwana e leng hore ha ba se qete 2 years o mong ha se qete selemo bana ba be ba tshelle ka tlung batswadi ba tsamaile ba iketse ditabeng tsa bona tsa monate. Jwale re batla ho etsa boipiletso hore batho ba baholo bana bana bele ba hlekefetsang ka jeno tsebang hore hosane ha le hodile matla a tla ba fedile le tlabe le ba hloka bana bana hore ba le tlhokomele. Re filo le lona le tlamehile le ngongoreile jwalo ka le sebetsa le bana. Le nna ke dumelana le MEC gore re tshwanetse re tlhokomele bana and e seng ka kgwedi e fela ya Child Protection Month. Ke nagana gore ditokelo tsa bana is something that we all should know about and re tshwanetse re ba tlhokomele re le setšhaba kaofela. And that is what we do or encourage really the Nelson Mandela Children's Fund. Ke a tseba gore re filo hona le mekgatlo ya setšhaba eo le sebetsang le yona kapa mekgatlo e seng ya mmuso eo le sebetsang le yona hore ho netefatsa hore molaetsa wa lona o fihlella baahi ka kakaretso. Le sebetsa jwang le mekgatlo ena ho ikgothaletsa hore e fihlelle dibaka tsa ntsa mapolasing jwalo dibaka tsa mahaeng hobane boholo ba matsholo ana hangata a tsepamisitse maikutlo fela ditoropong tsena tse kgolo. No, mekgatlo ena re bereka le bona in the provinces tse 6 and most of them ba ko magaeng go tshwana le Thohoyandou, Limpopo, Lusikisiki in the Eastern Cape and ba kena mo dikolong ba ruta bana gore ditokelo tsa bona ke tse feng and gore ba kgone go etsa di campaign for children's rights against GBV mekgotlo le tsone di kenya mo di GBVF forum from the Department of Social Development. Bahlomphehi ha re tshwara jwalo mme re fetela mabenkeleng hang ha re kgutla mona re tlo tswela pele ka ditaba tse tibileng tse amanang le sehloho sa rona phirimaneng ena. Dula le rona. Re boetse re a amohela mokgahlelong ona wa bobedi wa leihlo la setjhaba re tsepamisitse maikutlo polokeho mmoho le tshireletsong ya bana mothating ona hemmwe ka lebaka la marangrang a re tshwarisang phupye ka lefe ka kwano MEC re tla buisana le yena ka mohala. Bahlomphehi re tswele pele ka puisano ya rona re filwe mokgahlelong wa rona wa pele o hlalositse hore le sebetsa le di-province tse tsheletseng fela ka rona ha ya Afrika Borwa empa re na le di-province tse robong hobaneng le sebetsa le tse tsheletseng fela? Go bua nnete Ntate Tshediso ke taba ya tšhelete so mogomongwe ke ra itse gore go na le di-province tse tharo where we are not present at the moment mara re ntsha di-RFP or request for proposals ko website ya rona so ge re hwetša those resources go bereka mo di-province tsele tse 3 re tla bua ko website ya rona. Ke la buile haholo tabeng eno ha ke re shebe maikutlo a lona ke a feng le Nelson Mandela Children's Fund ka nyewe ya Jocelyn Smith tsela eo a nyametseng ka yona mme wa hae ke yona o fumanwe a le molato re a tseba go ka hlolo ha iso ka yetso maikutlo a lona ke a feng? Go gobe because go boloka bana ke boikarabelo wa batswadi ha ke re so ge re bone gore mme wa Jocelyn ke ena molatong it's a big issue mara as the Nelson Mandela Children's Fund re amogela ebile re dumelana le pheto ya lekgotla ya di-2 tsa May to say Magwe Jocelyn o guilty ke ga le gore re emetse sentence kaofela pheto ya mafelelo gore how long will that sentence be because akere Jocelyn ga sa bonagale ga re itse gore o feletse kae and whether we'll be able to find her. So it's a very, very serious case.
MEC ha re fetele ho wena ha go tlo rena ha le bua le bontate ke a tseba hore kantorong ya lona le na le baruti le na le bontate ba o le sebetsang le bona ba kenyeletsang bo moruti ka be le baruti ba bang ba tsebahalang province eno ya Freestata ha le bua le bontate hantlentle ba re bothata ba bona ke eng ha ba ntse ba tswela pele ba hlekefetsa bana ba ntshetsa bohloko ba bona baneng Ntate Mahlwane bontate hantlentle ha ba bue hona bothata ke eng haholo ha utlwa tabeng tsena tsa hlekefetso ya bana hobane dipalopalo di bontshitse hore bana ba hlekefetswa haholo ka thobalano and ho bolela hore ha ba hlekefetswa ka thobalano ke batho ba bontate ba ileng hore ba etsa diketso tseo empa re le lefapha la social development re itse re batla ho etsa diphuputso tse leng hore re batla ho sheba sesosa se etsang hore motho wa ntate ebe o tla kena thobalanong le ngwana a monyane e ba kuwa ke eng taba eo hobane o ka utlwisisa ntate Mahlwane hore ha motho a moholo a etsa thobalano le ngwana a monyane ha hona sello moo sa ngwana eo a monyane hona le nyewe e nngwe mane Meloding Virginia ya ngwana wa dilemo tse 3 e leng hore o hlekefeditswe ke ntate wa hae a ba a mo tjhesa mmeleng mona mo tjhesa ka disigarete jwale re ntse re tsamaya lekgotleng la dinyewe so ho batlahala diphuputso hobane motho ya hlekefetsang ngwana a monyane haholo le ha ile motho a moholo ho bolela hore motho ha ana letswalo pelo ya motho e a bata ka mantswe mang hona le ntho nngwe kelellong ya motho e leng hore e thethefetse e tsang hore a ska bona le ha motho a utlwa bohloko jwale re le lefapha mona Freestata re sebetsa le di NPO di tentse re di fang tjhelete ho etsa bonnete ba hore di shebana le taba tsa tshireletso ya bana ke ka hona ke itseng ha e le hore batswadi ba etsa bana ha ba batle ho etsa ha ba batle ho hlokomela bana ha ba tlise bana ba ho social development re tla ba batlela batho ba ileng hore ba tla ba adopta kapa re tla ba beha dibakeng tsa rona hobane bana ba banyane ke bokamoso ba setjhaba sa rona ha re no bolaya bokamoso re le bontate empa ntate Mahlwane e bohloko lo fetisisa ke a hore hona le bomme hape ba hlekefetsang bana ba bona ka tsela ya hore motho a tseba hore motho a dulang le yena kapa utlwanang le yena o hlekefetsa ngwana ka thobalano ebe o a thola hobane motho o mo fa tjhelete ba bang ba bolaya bana ka matsoho a bona ba bang ba rekisa bana jwalo ka case o ntse bua ka yona ya Jocelyn a se yona fela ntate Mahlwane di ngata haholo ke ka hona re reng bothata ba tlhekefetso ya bana e kenyeletsa le bomme ke bothata ba setjhaba re tsamea hore re tshwarane ka matsoho rona re le lefapha la social development re na le programo mona e re bitsang ka hore ke Molo Makhelwane Dumela Moahisane programo ena re kena ntlo le ntlo re shebe maemo a lelapa le leng ebe re a bona hore na re isa mathata a ho kae empa hape ka programo eo re batla ho khutlisa boahisane re batla ho khutlisa botho ho etsetsa hore baahisane ha ba tsoa hoseng ba dumedisane baahisane ba tsebe hore na ho etsalang ka boahisaneng ba bona ba tsebe hore strateng sa bona ho etsala eng ho etsetsa hore ditaba tsena di tlaleho ka pele di soka di senyeha ntate Mahlwane jwale ke bothata ba setjhaba kaofela di NPOs public sector private sector hore re etse bonnete ba hore re sireletsa bana ba rona hobane ha re senya bokamoso ba bana ba rona re senya bokamoso ba setjhaba ka kakaretso ka bokgutshwanyane fela MEC ana re ka re makgotla a dinyewe a etsa ho lekaneng ho qosa batho ba hlekefetsang bana ntate Mahlwane makgotla a dinyewe a etsa mosebetsi wa bona empa ho bonahala diphuputso ka nako e nngwe tse etswang ke sepolesa hobane hopola hore magistrata ha le mane yena o shebile bopaki bo tliswang ho yena hore a kgone ho sebetsana le nyewe jwale ha sepolesa se sa kgone ho sebetsana le setjhaba kapa setjhaba se sa sebetsane le sepolesa ho fana ka bopaki ba ntho e etsaetseng nyewe eo e batla e fokola o fumane hore batho ba tswa
e nngwe e ke hlokometseng hona ka taba ya case ena ya ngwanenwa e ntse ke bua ka ena wa Virginia le ba bang o tlo thola hore ho thwe ha o etsuwa ditaba tsena tsa DNA o thola re ngwana ke nnete o hlekefeditswe ka thobalano empa ho bothwe taba tsa DNA ha di a fumanahala tshwantse re etse diphuputso le hona moo gona ho baneng e le hore ha ba qeta ho etsa thobalano hona le ntho engwe ba etsang hore DNA ya bona e ska bonahala hore ke bona ba entseng ditaba tseo diphuputso di a hlokahala kaofela hobane dilemong tsena tse 30 le motso o le mong se rena le experience ya hore na ho etsahalang ka taba ya di-case tsena tsa bana ba hlekefetswang le batswadi jwale ha re nkeng ditaba tseo re di fuputse hore na hobaneng ha o tla fumana batswa empa hape ke nana hore ha o ka etswa bonnete ba hore mane di-correctional service ka nnete batho bana ba fuwa kotlo tse thata haholo ba se ba phela ha monate moo bane ba bang ba bona ba tswa ntate Mahlwane ha ba qeta ho tswa ba pheta diketso tseo hape tse bane ba di entse jwale re tlameha le setjhaba re le di-NPOs re le public sector le private re kopanya matsoho ho etsa bonnete ba hore re lwantsha pandemic ena hobane ke pandemic ka nnete ntona ke sewa taba ena ya hore bana le bomme ba MEC ke le buile haholo ha re fetele mabenkeleng moe ha re khutla mona re fetela mokgahlelong wa boraro wa lenaneo la rona la leihlo la setjhaba re tsepamisitse maikutlo polokehong le tshireletsong ya bana Moire boetse re ao amohela mokgahlelong ona wa boraro ebile le wa o qetela wa leihlo la setjhaba jwalo ka ke supile re tswela pele jwalo ka o tsepamisa maikutlo polokehong le tshireletsong ya bana re filwe ke a tseba hore ha se nyewe ena ya Jocelyn fela yo re tsepamisitseng maikutlo ho yona jwalo ka ha MEC a se a hlalositse ke kahlolo ya mofuta ofeng eo le ka thabelang ho e bona le Nelson Mandela Children's Fund ho mme wa hae le batho bao a qoswang le bona Okay. As Mandela Children's Fund, re tlhompha tshebediso ya lekgotla and re a tseba hore ba santse ba le busy ba se shebeditse le the evidence ya hore what will be the final verdict and re ba emetse sephetho sa mafelelo mara looking at the extent of the abuse of that child re tshepa hore lekgotla le tla dirwa ka maele that justice will be served. We cannot say either the death sentence or a life sentence, but justice will be served given the severity of the case. MEC ha re shebe ana hona le dintho tse itseng tseo le di hlwaileng la re tsena ka nnete ke tsona tse susumetsang bontate kapa batho ka karetso jwalo ka re se re hlalosetsa se bontate fela ba hlekefetsang batho ba hlekefetsang bana ba iphumana ba wetse ka hara tsona jwalo ka bo ithetefatsi le tse ding ke dintho di fe mohlomong tseo le di hlwaileng tse susumetsang bontate le bomme ho etsa diketsalo tsa mofuta ona Ndase Mahlwane ke nahana hore rona re hlokometse hore hona le khalefo enga e bang e le teng ka hara batho ba bontate hobane ba bang o tla fumana hore ba hlekefeditse bana empa ha ba sebedise dithethefatsi kapa ha ba sebedise nnotahi empa e le hore ba hlekefetsa bana jwale le ha re soka re fumana e sibullwa ke diphuputso taba eo empa tlhokomelo ya rona ke hore hona le khalefo kapa enga e teng ka hara batho e leng hore hona le dintho tse leng hore mohlomong ha di baka khalefo eo ha ba kgone hore ba bue ka tsona ke ka hona re ha re etsa matsholo a rona mona profensing re ipiletsa ho batho kaofela haholo batho ba bontate hore ha hona le dintho tse bang di ba utlwisitse bohloko bana le bohale ka hare ha ba ikopanye le lefapha la social development hobane re na le di-social worker hohle mona le maplasing re na le di-social worker tse sebetsang teng re le department ya social development motho a ikopanye le social worker a mo bolelle mathata hae a kgone ho ntsha kgatello ya maikutlo e ka hare ka ho yena empa a se taba e entsweng ke diphuputso eo
empa ke ka hona ke reng wa hlokahala hore ho etswe diphuputso hobane ha re ntse re bua ka case e nngwe ho hlaha e nngwe ha re bua ka e nngwe ho hlaha e nngwe haholoholo bile ha re na le matsholo di etsala di le ngata e ka re jwale batho bana ba re tla di etsa hobane jwale ba bua ka tsona ke ka hona re ho batlahala diphuputso tsa hore ha re etsa di-solutions be re di etsa ka hore re tseba hore na diphuputso di re lebaka-baka la ditaba tsena tsa tlhekefetso ya bana ka thobalano ya ho bolaya ha bana e kenyeletsa le basadi rona e bakwa ke eng hakanakana. O sa buile ka matsholo a lona MEC ha ona mohlankileng ka utlwa ho thwe matsholo a lona a ile ditameneng ho romella molaetsa ho batho bana. Matsholo a teng a yang ditameneng fela tjhe ha mangata hakalo hobane o ka utlwisisa ntate Mahlwane hore ditameneng o etsalang. Ditameneng ke batho ba ileng hore ka nete ba hleutsi mono jwale ha o lo bua le batho ba hleutsing ditameneng ho batla ka nako tse ding ha bana sebaka sa ho mamela ba itshebetse ditaba tsa bona empa bontate re shebane le bona haholoholo hona jwale hobane wa hopola hore ha re bua ka taba tsa hlekefetso hangata ne re tla be re shebane le taba ya bomme re shebane le banana hona jwale he re shebile haholo le ho bontate le bana ba bashimane hobane ebile ho sona le di-NPO tsa bontate tse leng hore le tsona re sebetsa le tsona ho etsa bonnete ba hore re etsa hore letsholo lena batho re ba etse hore ba tsebe hore re tlameha ho kopanya matsoho ho etsa bonnete ba hore re fedisa tlhekefetso ya bana le ya bomme le ya batho ka kakaretso. Refilwe ha re tle mona ana ke toka hore ke le motho ke bona tlhekefetso ya ngwana e etsahala tsatsi le leng le le leng ke be ke ithulela ke sa bolele sepolesa. I get it. We all have a responsibility really setjhaba go tlhokomela bana. So if o le motho o bona gore ngwana o kokotsing for whatever reasons o na le boikarabelo go ya ko mapodiseng to say I see something here that could be a danger to our society, to this child. Ha se ngata mo re bonang diketsalo tsa mofuta ona di etsahala le bua le mekgatlo eo le sebetsang le yona jwang hore le yona e kgothaletse setjhaba se eme ka maoto ho lwantsha diketsalo tsa mofuta ona. Re bua le bona haholo on this issue and le bona ba kopantsha setjhaba a kere gore baetapele ba setjhaba maponisa social workers baetapele ba dikolo they meet all together to say how can we address this issue ya violence against children. MEC molaetsa wa hao ho baahi ba Afrika Borwa ka kakaretso ha re phethela puisano ya rona. Molaetsa wa ka ho baahi ke o reng taba ya tlhekefetso ya bana e hloka re kopanye matsoho re kopanye dikelello re etse hore re lwantsha kaofela hobane bana ke bokamoso ba setjhaba sa rona re tlameha ho ba hlokomela re tlameha ho etsa bonnete ba hore bana ba dikolong re tlameha hore bana re tsebe hore bana le tokelo ya ho phela bana bana le tokelo ya tlhokomelo mmuso hona jwale o na le di-program tse ngata tse etsang hore o hlokomele bana jwale re kopa hore ha re sebedisane mmoho ho etsa bonnete ba hore re lwantshana le taba ena ya tlhekefetso ya bana. MEC ke le buile haholo le wena Refilwe ke le buile haholo ka nako ya lona mmui le wena ke o le buile mo lapeng tse lwa pele o nne o re tshetse ka ho hlahisa maikutlo a hao jwalo dihlong tsa rona tse fapaneng lenaneo la kajeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2 o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela le CD FM Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng ha be khotso.